Aurea 2013 prijavilo se više od 30 projekata, a u finalu je ušlo tih 8. Dakle, nagrada Aurea 2013 za investiciju godine pripašće kompaniji Aero East Europe iz Kraljeva. Ovaj proizvod koji smo sada prijavili, koji je bio u ovoj, da kažem, konkurenciji, koji je dobio nagradu, je samo jedan od mnogobrojnih proizvoda na kojima radimo, to jest novih projekata. Pomenuo bih da smo u trenutno razvoju novih projekata aviona četvoroseda, koji je veća kategorija i koji će kao takav takođe biti po prvi put pravljen u Srbiji. Onda uradili smo neke modifikacije tako da se avioni mogu koristiti u komercijalne svrhe, u poljoprivredne svrhe, za potrebe aerofoto snimanja, i to je takođe prvi put u istoriji da je ova kategorija aviona implementirana u taj vid komercijalnog, da kažem, snimanja i komercijalne eksploatacije aviona. Dodao bih da smo 2009. godine, kada je SIEPA prepoznala bila našu inovativnost, krenuli u razvoj aviona za medicinski transport ambulanta. Razvili ga i to je prvi avion kao takav na svetu u toj kategoriji. Nadamo se da ćemo uspeti da nastavimo u svom radu i opravdamo poverenje koje nam je EKAPIA i organizator ovog takmičenja dodelio. EKAPIA postoji od 2005. godine i naša misija je da podržavamo biznis, generalno podržavamo privrednike, da živimo s privredom i privrednicima i da im pomognemo maksimalno sa informacijama, da prosto minimalno vreme odvajaju, a da budu maksimalno informisani koliko je to moguće. I sada u celom tom procesu mi smo procenili da postoji jedan aspekt da mnoge investicije, mnogo ulaganja ostaju nezapažena zato što prosto mediji generalno vole velike investicije, vole investicije o kojima pričaju političari, a jedan dobar segment investicija koje su vrlo dobre i vrlo kvalitetne za održiv razvoj Srbije ostaju nezapažene. Zbog toga smo odlučili da organizujemo ovu nagradu Aurea, koja je praktično nagrada koja se bazira na 3 kriterijuma, a ta 3 kriterijuma smo našli prosto na osnovu toga šta bi to bilo dobro za održivi razvoj Srbije u budućnosti. Značajne inovativnosti, društvena korisnost, odnosno taj finansijski potencijal. Prosto očekujemo da firme imaju razvijen biznis plan, da razmišljaju i o tome, ne samo ovo je dobra ideja, ajde da to napravim, nego da razmišljaju ovo je dobra ideja, ajde da to napravim, a da li ja to mogu i da prodam, i kako mogu da prodam, i koliko mogu da prodam.